Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje ku-algebra sizofunda ngesikali nokwazi ukuqhathanisa isikali ukuze sithole isisindo sethu esiyimfihlakalo esinophawu olu-blue noma i-question mark. Namhlanje phambi kwethu kuvela isikali. Nasi isikali siyasibona ngaphambi kwethu. Macala womabili ayalingana futhi esikalini sethu sinendawana laphaya singasho ukuthi litshe eli-blue elinophawu lombuzo. Siphinde futhi eduze kwalo sibe namatshe amathathu amancanyana ama-1 kilogram. Nangale sinamatshe esandleni sokudla, sinamatshe amaningana amancane ama-1 kilogram. Konke lokhu esikalini sethu siyalingana. Nawu kunombuzo ekumele sizibuze wona futhi ekuzomele siwuphendule ukuthi leliya phawu lombuzo lungakanani na. Ngizonika nje imizuzwana nibe nicabangisisa ukuthi singenzani futhi singagcwalisa noma sisuse noma sihlanganise. Ibani nicabanga uma nginika imizuzwana. Khumbulani ukuthi esifuna ukukuthola ukuthi loluya phawu olu-blue lungakanani. Esingakwenza ke ukuthi sisuse mhlambe amatshe lawa amathathu amancane, kodwa lokho angeke kuze kusize kangakho ngoba esandleni sethu sesinxele isikali sizoba sincane sikhuphuke siye phezulu, kanti esandleni sokudla sizoyehla ngoba siyasinda. Ngakho-ke ngeke sesithole kahle ukuthi loluya phawu lombuzo lungakanani, futhi esizokuthola ukuthi nje lisandla sangokudla siyasinda nje kuphela. Okunye futhi okuzomele sikwenze ukuze sikwazi ukuthola ukuthi lola phawu lungakanani, esingakwenza mhlambe ukuthi sisuse amatshe lawa amathathu amancane. Ngizozama ukuthi ngithole into ezosusa lapha esandleni sesinxele, sizosusa amatshe lawa amathathu. Ukhumbule ku-algebra sikwenza esandleni sesinxele, siyakwenza futhi nasesandleni sokudla. Sisuse lapha amatshe amathathu esikwenze ngapha, sizosuke futhi sikwenze ngale. Sizohamba-ke siyosusa amatshe amathathu, sisusa amatshe amathathu. Manje esesikubona ngaphambi kwethu ukuthi isikali yize sesisusa amatshe amathathu ngapha, sasusa amatshe amathathu ngapha, isikali sethu sisame ngomumo, sisame njengoba besinjalo sisalingana. Futhi-ke manje sesiyakwazi ukuthola ukuthi lola phawu lombuzo noma i-question mark leyana yethu ingakanani, ilingana namatshe a-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngakho-ke sizobhala laphayana sithi iphawu lethu lombuzo lilingana na-7 kilograms yamatshe ama-1 kilogram amancane. Lela phawu lethu lombuzo liwu-7 kilogram.